Què farem, Aleix? Passar fred. A part de passar fred? Passar molt més fred. Aquesta broma ja l'has fet en algun vídeo. Què més farem? No ho sé, els Esperons de Fra Garí, diuen. A qui li dediquem? Li dediquem al Toni. Doncs sí. Que la volia fer. Au, haver vingut Toni, que no fa tant fred. Res, una via 220 metres, quinto mas a 0 i una mica discontínua, però fa fred. Doncs res, anirem pujant cap als dipòsits i cap allà a buscar la via. Què, nois? Esteu preparats o no? No! Però si no fa fred. Hem entrat en calor amb l'aproximació. Ja tiro jo fins dalt, vale? No, però escolta'm una cosa, si hi ha l'estep aquest, deixa'm esperar-te aquí sota ella. Que collons? La tens aquí dalt. The snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go.
It's funny how some distance makes everything seem small, and the fears that once controlled me can't get to me at all. It's time to see what I can do to test the limits and break through. No right, no wrong, no rules for me. No. ¿Qué hace?